Hey, welcome, kaham de tong. Angla sing sorry ro ham tatali ani ungmani bangai ne jora rong wei ni ro wei kerungi mani ya ngai tong ha. So, tini ni simi kena sing hai kerung lai pi sinai. Engke sing tap continue sing sai phalai wo stock market ne trading no tui ne cryptocurrency ba stock market jepa jaga wo ne sing o stage ne sing sikhang khene sing omano sing follow khai wei sing trading khai mana. Trading is in Simon, trading or kind tongue, Kaisha scalping trading, Kaisha swing trading. Get a bonnet to it in Tinibus in the scalping trading Tanaho, take swing trading Tanaho, Gibono to you, some beginner of Catalfro, Bakibus analyze Kaiwe, some Orozago entry runner, but exit Kene. Gibono to you, that Busi in election. Kisbono Busione Bangine, seen a direct screen translation, Joranason. Magrang khailaiya hai ni kok salai je nangman isimin sing kok salane ni ne time belai ni important ore bangai ne so sin screen thanglai sne sin screen sing phai sokfaijak so sing puilawo khene scalping trading no busi ne legras nai scalping trading tamabu Kena sung or trading bisu sung kam ka Simon like scalping trading and swing trading no tui ka sung scalping trading no sung nai ni thang khana nung sung age last video sajak tong intraday trading te delivery noi chung nung kam ka Simon khana busi khana ke bono no tabok sung busi ne line scalping trading mane na tab intraday trading mana tini paila hang khana tini ni bising ne phalai ma paina 950 no market open ha afra nung na khang khene 330 close nung 315 ni bising wan nung phalai ma paina bahai na hono scalping trading gasung or scalping trading no sung khai ni thang khang ka to sung quantity klai khena man sung kam khena Simon kha lasom na phia ta bu hai na leina sung ta ba or jaga 199 boni price nung sa ko nugui tong Boni no busi kena manai jeng scalping of intraday thang kena 38 one quantity and 38 kena sung manai thang tini pai tini phal khai pia sung delivery na kena bo 191 kena ma pai nai omon different tong ke yang delivery sing sung na khang kena ta ngai thang na bon ka sung whole khai ma manan bon ka sung swing trading hong thina nung salsa the whole khai chalen de khai ba sapta kaisa khai mas kaisa khai ni ichha kana nung whole khai mana gen oro bisio na sung bomna sung scalping trading khai ba bomna busung swing trading khai bonus sung ba ken busi lai phina ke bonus busi one bangai ne sung tabok bon grab no sung naiwi ne legras nai ke sung oro jaga wo grab no gui tong screen goroi na laisna ke sung oro jaga wo grab no gui tong pula skang khna sung scalping no busi wi ne legras nai ken scalping o tini hayo 9 thang tini hayo mo busor mane oro jaga wo tini 27 December sorry mo kisan tik khaligra boni price tag 930 ke boni after busu price to mane means botini 182 jora boni 182 jora ni thangjak ni tini khena bo tini salsa bisi ni busuk ni kha 193 jora sogile ha tabo 191 ke sung tabok nung scalping nung khai ni thang khana nung Simon kha tini bo market move khai ne hena grab no nugui ni busi wi ne ke bo hai ki busi kha mane na 181 si tini ni last tini 181 jora tini phongbo ungja boni tabo 193 jora high ro ja ke nung Simon kha afro omo tini move khai nai nung Simon kha nung 181 ke nung paiwi na ha 950 ni tak busuk nai kho ba ta 11 kho asuk bisingo na busuk khaiman kha 10 but 12 but 30 rupees side move ungai thang hang ke o quantity na nung ko ba ko nung 1000 khan quantity pai na hang ke ni profit busung sina 12 টাকা মানে 12000 ni 1000 khan quantity na jang khan 12000 hani ni profit ungai thang ha omo hai nung oroni wo move ba ke move khaine bonus ma busni scalping jodi khai thang khana ke as a beginner no sung nai ni thang khana sung indicator use khemana ke indicator no sung use khai ni thang khana beginner ni wo sung scalping trading khai ni thang khana belai na
आं जाजागो जेफोरावनो आं बुजिया आंफोराव खायसे कोर्स नाय सिरोंफोरावनो अमननो जे कोर्स जे फोरोंनाय आन बनो सावै खोनारो नों बिगिनार खौ मन इउज खाय नायने दि नै जे अफोरावनो इउज खायनि साजाखौबो मनबो सुपार ट्रेन नो कायसा इउज खायजाखा अफोर खायदि होनाय बो सावो सुपार ट्रेन बाय ते कायसा खेना बाथारि ना sorry gisan asin donde vive omarama pero super trend by vive fight ha gor jagao ba khebo जों scalping बुसिलायनाय तक 15 मिनिट माने न जों पूरा सालसानि 1 डे नि जों ग्राफ बुसि माने 15 मिनिट बाय गor जों टाइम फ्रेम चेंज केम 5 मिनिट के बरoi माने 5 मिनिट निखिन नों शॉर्ट निखि खायनाय र शॉर्ट के बै खायनाय बाय 5 मिनिट इउज खाय किन सालसा मार्केट नाय खायनाय के 15 मिनिट बबाय किन जों सालसानि मार्केट न जों बुसि माने टाइम फ्रेम बिसिम गor jagan no tong जों सुपार ट्रेन तलानि ग्रीन सुपार ट्रेन साकानि किनो नुगै तंते गायसा गे कायनि बिसिङाव न जों बाखे जों बुसिनाय ताबुं नायदि जों अरो जागाव जों ग्रीन खौ नुगै तंग साकाखे बनि साइ साका थामन नुगै तंग बनि कुसु काय थाङो अरो नायदि गसाक नुगै तंग माने बनि तला माने बनि सेल्स दिगि फाय तंग गे मखन गख्रां फनो खखनो बायदि गि थाङै तंग को ओ मानैनो जों मा बुसिनाय के ताबो जों BWMA बनो जों नाय हांखनो बनि साइ साका माने न जों बाय खाय माने बन साइ तला माने न जों सेल्स खाय माने अरबो नायदि के बरो कायनि नैनो जों बुसि माने बरो कायनि न जों इंडिकेटर यूज खाय जदि बरो कायनि नि साका थाङै तंखांखनो जों बाय खाय माने बनि तला थाइन तख माने न सेल्स खाय माने अमंखनो एस ए बिगिनर जों ओ मानैनो बिगिनर जों इंडिकेटर यूज खाय बिसो खाय माने जदि बहाकन लहाकन मा सोंलायनाय पिया इंडिकेटर यूज खायां माने बेलाय नजावनो एक्सपर्ट फोरनो यूज ता खायदि आंबो तिनि हाय यूज खालिया किनो ओ इंडिकेटर बाकिन यूज खाय न जों स्कैल्पिंग न बुसि माने गते जों ते कायसे हो स्विंग ट्रेडिंग कि स्विंग ट्रेडिंग नि बांगैनो जों नेक्स्ट भिडियो जों सालायसिनाय स्विंग ट्रेडिंग ले जों बाखेबो एनालाइज केने ग्राफ एनालाइज के बाकिनो 2-3 दिन नि 7 दिन नि बाकिनो जों बुसियै खायने बनो जों नेक्स्ट भिडियो सिलायसिनाय आई होप नों काम खेन साइमन खना स्कैल्पिंग ट्रेडिंग नि बाखेबो एनालाइज खायबै नों कताल बिगिनर रो बाखेबो एंट्री रो नाय जेरो एक्सपर्ट खांखां केनो इंडिकेटर यूज खाया केनो तेबो काम के खाय माने एनालाइज so bono no kam ko busi khana ke bus kan salo sung swing trading no bul haine hai silai phine bono lo bage sung analyze khalai ne ba technical analyze khalai ne tui oi okay ke kam ka tong de kosi ka tong de te nung DEMAT account no khloya ko u stock nung invest ba trading khaini bangai nya khong khana tola description no link rojak tong or ni simin nung link ni simin nung je pa broker nung choose khayo nung khlogai nung on khloge zemala om kaisa skill chi ko u skill na tin ni semin sreng khang ken wan soi ni bus kan chalo nang kaisa on business ke nai to hai mus nang on tax sreng tong nang belai ni kusu kanai hai man tai ken sreng i thang de kan khloge ni starting khaisi